بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأتي منكن في فاحشات مبينات يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. И захвала хамди припади на ламаре uzvišeno Allaheske zilđelale velikram. Salavat i selami anaja upramaro manglo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Olafi arapski haya znači nela telađa. Ilađ tani jek delo taro imani. Коте амено муслимајна требала тооламен акаја особина теладжа тена кера свашта ко акава хајати амаро. Сова кераламенге амаро пейгамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем тешуна. Јек дивек енсарија ало карши лесте хем вакергалеске. دعوه فإن الحياء من الإيمان. Čači plaske o lađavi pejtano jek delo taro imani. O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vakiralaminge koje hadisi šerifi deka el haya'u el imanu makrunani لإخفاء ريقان إلا جميعا. Olacajbe hemo imani džana zajedno. Odola vakirala duj bukja na odvojnenape. Sekogаш o imani hem o lađ džana zajedno. Adaleski vakiralaminge amaro pejgamberi Muhammed alaihi selam deka isi šovardeš delija e imane. A taro šovardeš delija e imanestar pripadinala i lađ jek ate. I adaleski vakiralaminge amaro pejgamberi Muhammed alaihi selam el hayyu el eyti illa bihir. Sa vakirala imanea avela ošukar. I pandek hadisi kote vakirala menge amaro pejgamberi Muhammed alaihi selam vakirala menge kille huvel hayya il kufr. Ako manuše na nele lađ ondak pojavinala peleste o kufuri. O Allah Đelešanuhu so najviše mrzinela o kufuri, hem so najviše mrzinela znači o širk. Pa da leske molinaja e Allahe zülcelali velikram tova odolendar sokola men lađ upramende hem imani. Allahümme Rabbena gfir lena ve li ihvanina lezine sebekuna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.